这个是什么？草啊 ，strawberry。很好的。啊，好。这都是啊，是吗？啊，5块钱。Traditional Chinese timbangan. 客气。5块就多了，5块。Sa, dahil sa sa China, tanan din naka WeChat. WeChat money. So imo siyang i-scan. Okay, scan so bayad taog 5. 对。对吧？对。 5块钱。你哪个国家来的？ Philippines 的。菲律宾啊。菲律宾。bayad ta 5. Then fingerprint. 谢谢。这个都是您哪里带过来的？在我中国哪里买的？这个？这个？不知道，听不懂。我当然想asal doon nagipalit. 对吧？没事。Ngon tag strawberry, kani kay fresh pa kayo? Ha? Na. One hugasan dito na. Ha? Haba. Tag 5 na lang. Ang strawberry ni Uncle nga pay hugas. Laway rin hugas ani. Oh. 5 ra. Ano? Anyhow. Biang ang kuloy. Yan akong Paris mga katsunga. Uy! Paris! Skate spot. Ni hao. Sa. Lang bulang. Hola. 真的吗？ My name is Kenzie. Hey. 王家吉 JY 你叫什么名字忘记了？天天 And JC ayaw nga may skater sa Linhai. Trip flip kick flip first try. Trip flip.